Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o tome što stoji iza ogromnog rasta Beyond Meata nakon što su praktički pali na nulu, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom CNBC Pro. Također zapratite i moj Instagram, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti s videom. Ukoliko pratite meme dionice, mogli ste onda primijetiti da se i Beyond Meat odjednom aktivirao. Nakon što su jako dugo vremena bili u silaznoj putanji, padali su, praktički su došli na nulu. Evo, kao što možete vidjeti, svega prije nekoliko dana bili su na 50 centi, da bi, evo, jučer čak u jednom trenutku dosegli $7,69. Ajmo sada uzeti graf pa da vidimo koliki je to bio porast u svega nekoliko dana, 1200%. Tako otprilike izgleda short squeeze kod kompanija koje su pred bankrotom, pa im izađe jedna jedina pozitivna vijest i nakon toga vidimo ovakav rast. Radilo se primarno o tome da su izbjegli trenutni bankrot, na neki način opet posluju jednako, izdaje se puno novih dionica, radi se dilution, dakle postojećim dioničarima dionice vrijede sve manje i manje, budući da se izdaju nove dionice kako bi se mogli platiti dugovi, onda se ponovno zadužuju i tako dalje i tako dalje. U biti, što se Beyond Meata tiče, to je jedan i dalje poprilično loš biznis koji ne stoji dobro, koji ne izgleda dobro, ali normalno ovakvi skokovi mogući su kod kompanija koje su toliko puno shortane. Kao što možete vidjeti ovdje na Seeking Alpha, short interest piše da je 51%. U jednom trenutku na nekim drugim mjestima vidio sam da je pisalo kako je short interest bio preko 60%, dakle toliko je dionica bilo shortano. I onda što se dogodi? Kada izađe neka pozitivna vijest, dionica počne skakati, a budući da je puno investitora bilo u shortu, kako dionica raste, tako oni zatvaraju shortove, a kako se short zatvara, tako što se dionica kupuje. I tako onda kupnjom, diže se cijena i evo došli smo do toga da su od 60 centi došli na gotovo 7, ali evo jučer smo završili dan na minus 1%, na kraju se sav taj plus istopio, na $3,5 smo bili, evo trenutno u pre-marketu u četvrtak je dionica u minusu 20%, dakle za sad izgleda kao da je taj rally gotov i da Beyond Meat zapravo ostaje meme stock, nema tu nekog pravog biznisa kao što sam rekao. U ponedjeljak ih je kompanija Roundhill Investment, koja inače ima razne ETF-ove, dodala u njihov meme ETF, nakon toga je dionica skočila još 127%, dakle tada se malo dolilo ulje na vatru, ali evo kao što smo već vidjeli, došlo je do smirivanja toga. Ne kažem da nije moguće da se opet vratimo na $7-8, međutim moramo opet imati na umu to da biznis koji stoji iza ove dionice ne pokazuje neku snagu, zapravo pokazuje samo slabosti, tako da svi ti skokovi uglavnom budu kratkog vijeka. Sjetite se samo i prije par godina svih onih meme dionica koliko su skakale, međutim sve se to naravno uvijek vrati u normalu. Ako me pitate je li to sada buy, rekao bih što dalje od te dionice, naravno može ići u jednom i u drugom smjeru, međutim dugoročno kako trenutno stvari stoje, Beyond Meat bi trebao ići dolje. A da to što pričam nije samo neko moje mišljenje, to je mišljenje i Wall Streeta, analitičara koji prate ovu dionicu. Kao što možete vidjeti, za sve naredne godine njima se predviđa negativna dobit, odnosno gubitak. Isto tako predviđa im se pad prihoda i u ovoj godini i u idućoj godini, možda u 2027. i neki povratak rastu, ali i tih 3% ukoliko uopće uspiju ostvariti, bit će jednostavno nedovoljno uopće da prati inflaciju. Pogledajte kako su im izgledali prihodi. Oni su od 2016. praktički od nule u svega nekoliko godina došli do gotovo $500 milijarde prihoda. Izgledalo je to kao jedna obećavajuća growth priča, dosta su suradnje ostvarili u McDonald'su i tako dalje. Vidio sam ih i ovdje u Hrvatskoj, nisam nikada probao njihove proizvode, ja nisam njihov kupac, ali očigledno da je tada bilo dosta kupaca. Međutim, sve se to s vremenom smanjilo, sa tih $500 milijarde došli smo
na 320 milijardi u 2024. a prema nekim pretpostavkama u 2025. bit će na oko 300 milijuna prihoda. Dobiti naravno nikad nije bilo, tad kad su najviše rasli imali su zapravo i najveći gubitak. Pogledajte ovo, 2022. gubitak im je iznosio 366 milijuna dolara, a prihodi su im bili 418, dakle nevjerojatno loše poslovanje zapravo. Taj rast njima nije donio profitabilnost, naprotiv donio im je zapravo samo još veći gubitak. Pogledamo li njihovu bilancu sa 730 milijuna dolara u kešu koliko su imali 2021. Zadnji izvještaj kaže da imaju 100 milijuna dolara, dakle keš se prži jako brzo, što znači da je bankrot poprilično izvjestan, osim ukoliko se ne dogodi neki ogroman preokret u biznisu ili ukoliko opet ne nastave dizati kredite i zaduživati se, iako i to ima nekih granica, ne mogu dovijeka. Ukupna imovina im je 690 milijuna, ukupne obveze milijardu i 300, dakle imaju duplo više obveza nego imovine, što znači da praktički stečajni razlog postoji. Također, kao što smo mogli vidjeti, uskoro bi mogli postati nelikvidni. Dakle, kad pogledate sve ove pokazatelje, rezultate koje su ostvarivali i rezultate koje se prognozira da će ostvariti, vidimo jednu poprilično lošu, gadnu priču, tako da evo, još jednom, ako bi me neko pitao što da radi s tom dionicom, rekao bih što dalje od nje. U svakom slučaju popratit ćemo naravno cijelu ovu priču ukoliko bude još nekih iznenađenja. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam vam dao korisne informacije, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.